khensa ku va mi languti channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku khumba mhaka leya ya mali, mhaka leya yo phahlela mali. Xana mali liya yi teka hi mani? I mani a yi pambulaka loko wena i phahlele mali? Laha mi nge ni khumba vanhu lava nga tekana va nga nuna na nsati, kumbe girlfriend na boyfriend mi kuma ku lavawani hi siku va spend-a close to a hi vekeni close to 16 hours or 10 hours hi siku. Mi kuma ku va famba va ya mintirhweni ya mavoko, un'wana ti salela kwala kaya va spend-a nkarhi swin'we. Ivi mi kuma ku lowu wa n'wanuna mikwembu ya ka vona yi n'wi byela ku yena n'hweti na n'hweti a phahlela mali liya loko a hola, kumbe loko a ri na business a hamba a phahlela mali liya, kumbe loko a khoma swibejabejani sweswi vanhu va swi tlangatlangaka swo hambanahambana, loko a vuya na mali leyi a fika a chela fole laya ku yini a byela mikwembu ya ka vona ku yi n'wi ngetelela mali. Xana i mani a fanekele a teka mali liya a ya yi tirhisa? Laha ni vula hi yini? A ni mi kuma ku i munhu wa xinuna, mina ni fike ni phahlela mali, ni na nsati wa mina hi tshama swin'we kwalaha kaya or a run'wini ka laha hi nga ta va hi rente kona. Loko se ni fambile mina kumbe ni huma ni ku hayi nge ni jika ni ya pfuxela vanghana, mara ni suke ni phahlele mali a kamareni, ivi ku fika muyeni a lava na muneti, va lava ku ta va ya n'wi xavela na muneti or va lava ku ta va ya xava xinkwa or va lava ku ta va ya xava mencisi ku xota swin'wana. Nsati wa mina a swi fanelangi ku a ya laha kamareni ni nga fika ni phahlela mali liya a fika a teka mali liya, because mina ni vulavule na mikwembu ya ka hina, ni vulavule na ve le hansi ni va byela ku okay n'wina ve le hansi so na so na so. Ma twisisa? Yena loko a lava ku phahlela mali i nsati wa mina, ni n'wi teke hi xuma ni n'wi lovele xuma, i ta a phahlela mali yena a nga yi julukela ku le ka mikwembu ya ka vona a gandzeliweni le ka vona, le ka vakokwani wa yena or le ka vona le a nga suka kona. Because laya hi ta ku yini? Laya hi le ka Maluleke ku phahla vana va ka Maluleke va ngati, vatukulu va ka Maluleke va ngati. Vo makoti a va fanelangi va fika va phahla ka Maluleke. Loko se ni yi vekile mali liya laya, nsati wa mina i ta vitana n'wana wa mina a ku ni kombela ya teka mali leyi nga cheriwa laha yi nga na fole. Ivi n'wana wa mina a fika a teka mali liya a endla yini? A fika a nyika mhana yena, ivi va famba ku ya xaviwa sweswi xaviwaka leswi xotaka laya. Because leswiya i xiyila, a nga fanelangi ku yi teka mali. Hayi mi kuma ku na famba kumbe 3 days 4 days, loko a ni fonela ku ku xota yinini mi kuma ku ni phahlele 20,000 laya, i ta rhuma n'wana ntsanana a fika a teka a n'wi byela ku famba a teka timali timbirhi laha, a teka timali leta timbirhi a nyika yena, because a nga swi tivi xihundla lexi mina ni nga xi vulavula laha. Because vanhu vo tala mi endla ngopfu swihoxo, hi n'wina mi endla ku mi kuma ku vavanuna va n'wina loko va ri na tihlahla mikwembu ya ka vona yi va nyike timali ku va phahlela, ivi n'wina fika mi pambula timali ta vona mi nga twananini na vona. Because a wu swi tivi ku mina loko ni kha ni phahlela ni ku yini, wo kuma mali yi tshamile laha mara wa swi tiva okay nuna wa mina munhu loyi ni tshamaka na yena i phahlela mali laha ron'wini, mara ni swi tivi no yi vulavulise ku yini. A hi ali ku mi lovelanini mi nuna na nsati, but swilo swa mikwembu i swa mikwembu, swilo swa ve le hansi i swa ve le hansi. That's why u kuma ku na loko ku phahliwa emitini mi nge kumi makoti a tshame gandelweni emutini wo karhi ku phahliwa i tshamela le kule le. Se swi fana na mali, loko nuna wa wena a fika a chela mali laha a yi phahlela, i phahlela mali liya a ri yexe na xihundla xa yena, kumbe a teka vana va fika va phahlela laha. Wena i ta va i tshame sitting room i kha i vona TV, kumbe i tshame handle, kumbe i tshame kwini, kumbe i tshamile kwalaha kamareni, kumbe mi rente room somewhere. Ma twisisa? Se liya yi fanele yi teka hi mani? Yi teka hi n'winyi wa yona loyi a nga yi phahlela. Thank you.